just the two of us. We can make it if we try, just the two of us. You and I, just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us. You and I. Let's go! Momci, dobrodošli. Hvala. I odmah na početku čestitke na ulazak u finale Super talenta. Kakav je osjećaj? Osjećaj je dosta zanimljiv. Nismo očekivali pobjedu, u tom smislu to je prolaz, nije pobjeda, prolaz. A to je ko pobjeda, jel? Da, i onak smo mislili, evo ovo je sad zadnja emisija u tom Super talentu, idemo dati sve od sebe. I onda smo prošli dalje. I sad Znači je nije ono, zadnja. da, sad je ono, o ne, sad smo dali sve od sebe, uopće ne znamo kaj bi dalje napravili. Tako da treba sad smisliti nešto pametno. I u tom smislu su nam miješani osjećaji, ne znamo da li je u stvari to sad dobro ili loše za nas. Dakle, ovo pitanje koje sam htjela pitati što nas očekuje dalje, to ćemo pobrisati i vi ste ono... Pobrišite. Ok, dobro. Reći će sigurno neko iznenađenje. Ne, bit će iznenađenje i bit će spektakl. To je sve što mogu reći. Hvala. Toliko je tanstveno da još mi ne znamo. Filip, Stjepan, Benjamin, Jošua i Abel, fali nam, Robert nam fali, kojeg pozdravljamo. kojeg pozdravljamo. Bog Robi, Ima svirku negdje, jel? ima svirku, da. Čovjek je postao popularan, ima svirke. Dobro, to je poznata priča. Rodbinski su odnosi unutar benda. Ko s kim je u kakvom rodu. 3 brata dignite ruku. I 2 brata dignite ruku. I Robert, I Robert, da. kojeg nema. Dok nema, to je ono 3-2-1 formacija. To je to. Funkcionira. Tako ste najjači. Tko je došao na ideju da usput, osim što svirate, i plešete? Pa, mi smo počeli još 2012. na ulici svirati za vrijeme fakulteta. I to ono, nakon faksa, idemo malo neki zasvirati na ulicu, zaradimo koju kunu, možemo na pivo i ćevape. I kad smo svirali smo primijetili da kad se mičemo da ljudi više reagiraju, više se zaustavljaju, više bacaju. Onda smo imali ludu ideju, daj sad skoči sad, trči oko kofra i nekako to je dobro funkcioniralo. Onda smo dodavali sve više, primijetili smo kad skupa plešemo da još je jače, još se dalje vidi, još nas ljudi dalje vide i onda smo jednostavno proučavali malo druge kako oni to rade i probali pokupiti kaj nam se sviđa. Kakve su vam ambicije nakon Super talenta? Jel će biti i autorske glazbe? Što Sci Fidelity želi dobiti s ovim prijavljivanjem i evo uspjehom na najgledanijem showu u Hrvatskoj? Pa prvenstveno nam je bilo povećati gledanost, odnosno publiku proširiti. I da, čeka vas single koji već spremamo skoro 2 mjeseca sa producentom Miroslavom Lesićem. I jedva čekamo da to osvane, već je gotovo, samo čekamo pravi trenutak. Mislili smo da će sad nakon ove emisije već to izaći van, međutim, evo, otišli smo dalje pa sad čekamo pravi trenutak kad to sve skupa zahukta do prave temperature i onda to izlazi van. I bit će to nešto što na hrvatskom tržištu nismo čuli ili nismo dugo čuli i nadamo se da će publika dobro reagirati. Jedva čekamo, a mislim da je Dobro pravi zvuči. trenutak da vi opet zasvirate tu kod nas. Ili ovu ili neku drugu. Vi odaberite. Ajmo, dečki. Hvala. Well, I'm the king of the swingers of the jungle VIP. I reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man cub, a stroll right into town. To be just like those other men, I'm tired of monkeying around. Oh, Whoopie-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. Oh, yes, it's true. An ape like me can learn to be human too.
Scabba-dooba-day, zabop, zabop, zabay, zaboom, zabop, bop, bobby. Skibble-la-da-zini. Urla-la-da-naza. Skibble-la-magazine. Ula-ha-ha, hey, yeah, get mad, baby. Urla-unda-unda-la-da-da-da. Urla-burda-burda-burda-bop. Oh, yes, it's true. I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you do. Oh, yes, it's true. When it's like me, can't wait to be human too. Saj Fidelity Orkestra, naši prvi današnji gosti.